الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملكوت السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت مليك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن. أما بعد، إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة في الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salamtaan tuni salamtaa onne hawaasa jaalatamaa Ameerikaa keessa kutaa Atlantaa Joorjiyaa warra Masjidul Rahmaan Islaamic Center irraa bakka bu'eetan isin dhaqqabsiisaa jira, isin dhaggeeffataa jiranii, isin laalaa jiranii salamtaa xiqqeessitanii immoo nuti kesan sininja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, jazakumullahu khairan. Boleyan gamachuwan dubatu deeman nama dura badesi kawajamoota boleyan keenya ulamaa'ota keenya kan hamba علماء دور حيوي نواس خط السريع نمني سلا حيوي خنقيس ديمو إسابر باكسا سيرا إيغاكي غرو نمني سن سلا نمقودني في أرم وني نوغل ور حيوي كيس ديمو أدنتي ور حيوي سماس ور حيوي كيس سيرا بوتي ديمو تتبني duba warra highway samba seera biyya isaanii haa kafan. Highway hoggaa jennee highway makiinaa keessa oofnu kanan baanu dubbiin isiniif qabdi. Duuba kabajamoota ulamaa'ii keenya, imaamuwwan keenya, daa'uwwan keenya, haawwan keenya, dargaggoo keenya, dargaggoo islaamaa. Dhaamsin isinii qabu shukran Kiiniyaa jechuu jalatti wal qabsiisee wanni hedduu nama gammachiisu rifeensi adiin ni xiqqaata. Namni hoggaa harka baasellee harka qacalee hedduu mul'ata. Beekaa yaa dargaggoof shabaaba islaamaa warri diin nassare duris gaafa rabbiin dura ergusan nabiyyi alamaa seenaa yoo dubbatu hedduun isaanii dargaggoodhaa akkasuma shamarran. Kasalaaman guddoo jennee lakkoonnu Abaabakr Siddiq fa'a umriin isaa amataa 38 gaafa islaamummaa seenu warri seenaa. Ar'as yaa dargaggoof shabaaba islaamaa, shamarran islaamaa hubadhu ofirratti beekii dallawni diin rabbii har'allee siin jajjabeeffamu. Dallawni diin rabbii siin jajjabeeffamu. Nukeessa jiran ulamaan islaamaa hayway karaa akhiraa nama geessu kayoonurraa jajallate nu sirreessan kan duuba callaa itti haajamnu ol nu facaasan. Walgahii akkanaa kanarratti argamuun waan akkatti duuba ani koronaa boodan takkaa walgahii akkanaa hin garre dhukkuba tokko jira koronaa jedhanii gama keessan kanan beeku yoo namni asirraa haxxiffate tokko asii haxxiffate namni duuba san jiru hundi ceequ kan ol godha. Haxxishoon dabra jaawwanni sun duuba san hunda rabbiin nurraa kaasee arra salaakatti wal biran teenyu namni rijaalaa kun hundi niqaaba qaba salaa niqaaba uffatee wal bira tatta'a. Alhamdulillah mee rabbi fayyaa nu haa kennu. Yoo fayyaa qabaate namuu qalin walit dhufaa beekaa. Yoo kaanii dhukkuba gargar haalee addaa namni fayyaa qabu akka hiyyaa akka keessanii kanatti bakka iyyuu gulufe
yoo taa'es yoo dhiises nagayaan rafa yoo nyaates namni fayyaan qabne immoo yaa ikhwaana sahabeeha qaaman laalaaf mada iji akkamin rafaree cufa gartee duuba nama dhibdeen itti jirtu rabbi haafi cufa nama dhibdee haarawni amma xiqqote qoonitti argamaa jirtu rabbi irraa haafu cufa dhukkubsata yeroon dheertu wajjin turte rabbi aafiyaadhaan harahaa baafachiisu hafuura fudhachiisu duuba baleeyyan walgahintu walgahii ajaa'ibaati akkuma reefu Umar jedhe ani gaafa duraan zeerorraan ka'e ammoo wanni naa gale edaa qabsoon bara 50 bara 70 bara 100 qabsoonnee bakka ga'uu dadhabnee keessa jirtu tawfiiqa rabbiitiin qabsoon shukran likiinee jettu tuni amata tokko qofatti bakka geessee wala boomtee bareedina kanaa kan argamsiifte duuba obboleeyyan wanni ammallee dhaamsa bareedaa tokko qabu sheekha keenya Sheekh Amiin Ibroo wallaahi dhaamsuma lallabbii isaa santu yaamina waliin namanni wal kabajuun duddarratti waliin deemuu miti eegaa namuu miilan deema wal ol fuudhuu miti wal ulfeessuu jechuun yaamina walii owwaatu namni galiin maal jedhe warra tokkoof hin dhaamsa dabarsuu garagarii afaanillee himee fudhate maaliif achi dhaquun barbaachisee jaame dura dursoo warri ummanni sun beekuu qabu hadaraa rabbi aanaa qabnusuusa akka laqaaqanii kara biraan laalchifne deebitee isaan laalti booda nuti wanni fagoo sanirraa kaanee sa'aa 8:24 deemnee dhufneef masjida karaa lamaa keessatti ibaadaa goona jenneetiin isaan dhugaa shari'aan nu hayyamtu i'tikaafa keessatti jechuufi miti wanni nu fide nuti hadiisa nabi Muhammad alayhi salatu wassalam alladhi akhrajahu al-imam al-ahmad بإسناده الصحيح ووافق على ذلك كثير من المحدثين وقيل باختلاف يسير دوبا يقول أبو إدريس الخولاني دخلت مسجد دمشق فإذا فتى براق الثنايا إلى آخر الحديث وأن نفيد خانا ملين عبادة سنكيف النيف أنه تفني بها سنغما مسجد سديني ملي أكنتان نموني بها وأن بكتنا نفيد توقع يادنا بكتنا اتقابل نمني بيجي أفيد يادت ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وهول إذخر وجليل وهل أردا يوما مياها جنة وهل يبدو لي شامة وطفل والرجل ولا يسجل خطبه غيره قاف مكر بين مكة بكتوري شتها في لقا في قارة بكسني هذا ولو اتماس ومن قبض فدوبة ديبيني كاسة سمو فدوبة مرون ومن قبض بكسي وربنا ما لافس من لدن كفني والأرضون حديث بريدة إمام أحمد أديس دوبة حديثني إسناده جيد أبا إدريس الخولاني رحمه الله قافتوك بي سوريا بي شام مسجد دمشق سيري هوغانت خيسا جردوبا دردر تجتوكون أرقيني أفان رباو أخاريو الرنفون ساقا مليس ننخن جالتي اسما قرتي وربي ربا تباناف مقا إسا جرجري قافت دوبا أين مقا إسا جنان فقيل إنه معاذ بن جبل معاذ بن جبل نانجان يدوك جانين جي جيسي غنم بروتاو مسجد إني اتصالات أجتا ترجي إيتن غنم حقن غنم فق ندورا غنم فق مسجد هي صلاة صلاة في جرجي هذا إن صلاة في وقت إيجتين غمدو دورا خنا اتدوفي دي أدب الان اتدوفي أكيدنا أرغد إبر نمغاني جرغوبان ستدوفي حرقا قبطا خان سرقا يسدوفي بيغي غابو سنيا سنيا أدب آمين دورا اتدوفي والبرين دوبا
yeroo tana duuba akkiyyeen isinirraan gabaabsa rabbi jechan si jaaladhaa jeen anilleen kanuma wal qabsiisee obboleeyyan rabbi jechan si jaaladhu fa keessan أحبك الله الذي أحببتنا لأجله. jazakallah duuba hoggaatana harka qabee achina oofeena butee mee maal jette rabbi jechan si jaaladha rabbumaa fechana jaalatte rabbumaa jechan si jaaladha أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا حنان في ذلك فتى والمتزاورين فيا حنان في أبو إرقى ربي يجتنا جالا قمتون سابنت أن يرقم الله تنتبه ربي خالق الراحديث خنوهين ربي نكنا جيجي وجبت محبتي جالتي يسبت رقات أنيوف للمتحابين فيا ورنا فجت والجالتي ورنا فجت والجين طائفة كيسا كانت والمتزاورين فيا ورنا فجت والزيار خفا ورنا في والزيار ملائكة سيقوم على خرابت أبشر فإني رسول الله إليك سنجت واتجارة واسا نفدين أنا نفيد مدينة عبادة سنجة فالنبي أنا نفيد إسني قلت جبتن سيا بليجان تنافو بليجان أستاذ حاجة قبدا كرسي بلا كباية orang matra hirusan orang matra menurutkan dua balayan asyik hot dua balayan wallahi warni bakatana tual genye ani refun tanahuga boleh siturasun ufe afan enyu momakini enyu hajusun ani amata bakofan yadanna tiyakon futuba de magala Nairobi tana ture baati sadi polisa jirajani gadimban uyuma ngapain nakabanggato samboda bakka madare yatutang arasi satu yang ngana kibiru boda ammo humanjiru jani akati gabau egan afan sawahili odon sadi fi afurillahi barina nasirade ammo arrawana jaiba hoggalu fi afan sawahili fi afan borana ini dukot edawa kasawahili mjanga borana tumbe afan sawahili sani fi afan borana wanokana agadakan hakuman afan borana sanga gen kasawahili de dage hunda waju fameti ndetu doba warri borana umani kiya ummat habajaka wallahi gisega asufnera durirha hafne namni hogga afani mbe hogga kababe borana nayama hafur aja tak kala nyute wata kambe borana naya doba warra biyana heddu gize irabanu haga dandanit alle dufani no khesat argamani abdi gurguddo no khemman wa guddo takanote amatani yanduba haja isani sarabbi habutuf haja isani sangar rabbi habutuf gama advertiser Sheikh Abdul Hafiz Fango dan anilan American advertiser ora beisa saja jura ammo dura waninju namnya Amerika do foni akka heddu di samudra kesat gari warra Amerika biya faranji na ke faranjo mejja rabbi warra sanira na mongorin gari warra biya faranji da kemale kahim faranjo min tujir warra sanira warra do rabbi sanagol Amerika ne sponsor egan tendin walakinahu alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin akana ya Nabiullah Sulaiman ini yo garte duba osowa ta kambar yasit
namni asii bakka hedduutti qoodame hin deemne kun qamaatee ta'e kun qaraatee ta'e kun qamaatee ta'e warri gartee duuba tattaaffii godhe sun asittillee baratee islaamummallee hubatee haa dhufe sunin biyya faranjii dhufa malee hin faranjoomu abshir jaa warri kun ammoo dura osoo achi hin dhufne rabbiin asitti isin haa qopheessu rabbiin asitti ilmi isin haa barsiisu warra hoggaa airpoortii dhufe hijaaba buufatuu miti warra akkasii ta'e warri inni baratee dhufe obboleeyyan beekumsi taphaa miti beekumsa rabbi gartee nu haa kennu wattaqu llaha wa yu'allimukumullah beekumsaa fi ilmi beekumsaa fi diinagdeen takkaa tokko hin taane waliin qixxaanne nutu akka malee laalee addunyaa gara dabarsee malee beekamitti oxxaayan diinagdeen gaariidha jireenya addunyaa fi aakhiralleen ishiidhaan dhaabbata qabaatu laakiin ammoo takka ilmiidhaa hin jirtu beekumsi bar dilbiidha obboleeyyan kayyoo ka maallaqaan hin binne diinagdee beekumni tokkoon ta'an tun dhabamuun mala xiqquma xiqqoo yookaan guyyuma tokkoon barmoonni immoo faayaaf dilbii kan si wajjii waaru bakka feetas deemtu beeki tanaafuu yoo muslima taatanii ilmii barattanii tawhiida qabaatan malee ani gartee dura isinii waa takka islaamummaarraa hin beeyne katakkaa masdara karaa lamaa kana masda eenyu jedhan yoo maqaa isaa kan himne aboo namni kasiisu yoo nutti dhufe ni lakkaawwanna garuu akka malee nu godha hadaraa yoo asirratti barattanii ulamaa iyyutu kanarraa gartee hin baranne tawhiida hin fudhanne nuti dhufinaan isinii beeka wanti kun isiniif gaarii narraa inshallah maajirratti cufa keessanuu rabbi isin haa milkeessu niyyaa keessa rabbi isin haa guutu warra duuba xiqqoo mucucaaltallee rabbiin diriirsee kararratti deebisee allaa ta'aluu alayya wa atuunii muslimiin erga sirraa rabbi gama keenya nu haa fiddu isin qeeballaa abshir bakka malee bakka bal'aa dhufuu teessanii duuba Ameerikaas, Awustiraaliyaas, Kanaadas isin dura qubannee jirra masjidaa isin dura jira masjida san beekuudhaaf ammoo asitti baratuu qabdanii wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu fil mabda'i wal khitaam